confia con tecnología lo guía-nos y también ayuda-nos así momento que prensa aquí más mejor posible. A ver, me lo iba palabra na inicio y después de una palabra na gezaghaber interino, señor Kevin George, que lo toma over. Me quero começar com a participação que ainda na poder nos conhecer 0 casos de contaminação de coronavírus. A assinatura em total agora aqui 7 testes e tudo 7 testes não estava negativo. No total tem 84 pessoas em quarentena no momento aqui. E me vou dizer que me estou contente que ainda não tem contaminação a Bonaire, pero não está realista e não está assumindo que o vírus corona não chega a Bonaire dia. Nós precisamos realizar que a situação por cambia de dia para outro, aunque que nós estamos turcos, não nos alcança para posponer o momento aí. Estou contente que a maioria das pessoas está tendo a mesma medida restritiva e que, por lo general, nossa comunidade está tranquila. Nós temos a sinal de fake news. Espera que esse ano da 13 fake news adiante, realizar, que não está realizando na mês, que não está pondo para na mês e outro não vida na peligro. Nós temos que tempo innecessário de verificação de fake news aqui. O tempo aqui nós podemos usar de maneira construtiva também para parar o vírus de corona de uma maneira efetiva. Também nós recebemos sinal que nós não está alcançar certo grupo adequadamente com informação. Fora do departamento de comunicação, está trabalhando duro para a banda de comunicar a 4 idiomas, desenvolver mais meios para alcançar toda pessoa. Também nós anota a petição para mais comunicação de cifra. E que começar a enfatizar na Unitur que o Bonaire de outro faço com nossa irmã Isla de crise de corona aqui. Nossa irmã Isla confrontando mesmo com o vírus de corona acaba e para esse motivo é necessário para comunicar mais informação na comunidade em particular, fortalecer a medida de tomar para evitar mais distribuição de vírus. Está aqui não quita assim que nós precisamos comunicar muito mais. Pensar aqui, para esse motivo aqui, nós estamos no máximo esforço para consultar o canal, nós estamos no máximo esforço e pensamos que pedir para consultar o canal oficial de Rijksdienst Caribisch Nederland e Entidade Pública Bonaire. A parte de 2 canais aí, nós estamos distribuindo informação via de spot na rádio, infographics via de mídia social e também internet, e também nós temos informação atual e pergunta frequente tocante o vírus de corona e contesta qual está obtenível em 4 idiomas riba o website www.rijksdienstcn.com. Também maneira nós mencionar antes tem o call center com o número 0800-1351 caminha fora de Jaluna Teco Jabiana de Chetorimento até 9 da noite e já sabe de 10 horas para 6 horas para 6 horas da tarde por a informação nos call center. Gostosamente agora me quer ampliar 3 informe que nós publicamos recentemente. Em primeiro lugar, me quer mencionar a ajuda médica que nós estamos fora de Colômbia e Holanda. Me quer enfatizar que essa aqui está como preparação para worst case cenário, pois não está passando é necessário agora, mas de uma forma preventiva. Sabe que nós informamos e comunidade em geral diretamente se tem caso de teste positivo de enquadro de coronavírus. Na bem-estar de Bonaire, lo me informamos mesora tocante aqui. Vez aqui, que se interino lo amplia rato riba e aumento de capacidade de cuidado
essa que pone que possivelmente por escolher uma outra direção para o que trata repatriação de residentes dan fora fora. De primeiro instante, nós vamos enfocar a fecha de 7 de abril. O time de manejo, para motivo aqui, o time de manejo insular da Purva adelantar a fecha aqui mais tanto possível. No momento aqui, não tem contaminação na Bonaire de coronavírus e tampouco não tem vuelo de regresso planeado. Pero essa aqui nós não podemos fazer repatriação, nós não podemos fazer também solamente depois de receber conselho de RIVM. Essa aqui também nós estamos com ele e espera de receber o conselho aqui mais pronto que possível de nosso time de manejo insular. O Conselho de Salubridade Pública também está pisando a decisão aqui. A sombra, me se cheque en regressar a Bonaire e não me se vai em quarentena obrigatório e se torna virar malo, me se tem a possibilidade de cuidar para não. Finalmente, me quero informar você também tocando a ampliação de ordenança de emergência existente. Fora de manhã, está existir provisão geral de reunião e evento tanto de área não público como de área não privada. Essa aqui significa que temporalmente tampouco não está permitido para campear, por exemplo, nos beaches. A diz aqui, seguindo o conselho de RIVM, como medida preventiva adicional para proteger contra o vírus de corona. Mais detalhes nós vamos comunicar via de comunicado de prensa dentro de pouco, mais tópico aqui. Maneira minha vista acaba, evitei estar reunido diariamente. Entretanto, nós vamos elaborar uma estratégia para diferentes fases, em qual o interino lo explica de mais detalhes. Pensei que somente me dá a palavra para a oportuna explicação aqui. Dank u, gezagheber. Ahorita mi tarea para me por explicar qual está nós como el team de manejo insular, lo cual no se llama EBT, a turma para preparar Bonaire e a possível chegada de vírus corona aqui na Bonaire. Para dar bom vista que nós estamos fazendo, a medida na nossa turma, nós queremos acessar aqui através de infográfico. Se está bom, agora que você vai mirar aqui riba você screen e lo me elaborar riba esse. É importante para a estratégia que nós atuma para o Bonaire. É base de nosso enfoque estratégico está rondando de 4 pontos. E prometa para prevenir contaminação riba Bonaire o mais largo que possível. Essa aqui é a nossa meta principal. Vamos dizer, nós queremos limitar contaminação, seu efeito e consequência na Bonaire, em caso que tenha gente contaminado. Nós queremos garantir a vida social e o tráfico livre de pessoas e nós queremos limitar a preocupação da comunidade. Esses são 4 pontos que nós temos como base de tudo o qual nós fazemos e de decisão que nós tomamos. Então, é importante passar que nos pontos de salida está que nós tomamos consejo de expertos de RIVM. Nós asseguramos que tu nessa que a RIVM representa Rijksinstituut voor Volksgezondheid e Milieu. E não advies, não consejo, te ajuda a hopi de decisão que nós vamos tomar. Assim, a EBT a tomar 6 medidas acaba. E prometava para o fluxo de turismo do será espaço aéreo para aérea de risco. Também, como prevenção, nossa será escolar. Essa aqui para evitar contaminação e também nós exercer o distanciamento social. Há-se súplica para esse. Então espera que o Interbonaire está tendo na mesa nesse. Maneira que sa cabra avisa,
nos haciendo nos best para esa capacidad de cuidado y tem bom coordinação entre o hospital de seis islas. Dodi para o flujo de turista, opicos a cambio riba nos mercado laboral, esse nos tursa. E tapesei nos toma medida de emergência para nos empresa e trabalhador. E também EBT importante para você pensar que nós decidir que nós temos a intenção de por comunicar de uma maneira transparente com o pueblo boneriano e por último nós apurba de manter exercer a regra necessário se nós mester de exercer a través de medidas que nós toma. Esse aí é três medidas que nós toma. Agora, por punto mês de onde nós saímos com a estratégia aqui. A resposta está simples. Nós estamos fazendo toda a medida aqui, tomando a medida aqui para meta solamente, e seja para ganhar tempo. Tempo para nos quedar mais tanto possível livre de corona. Tempo para nos só para nos cuidar de tal forma equipar que nós possamos uso de conhecimento médico e qualquer outro meio no momento esse aqui está necessário. Tempo para nos tomar a medida correta para assim a curva de gráfico, vez que como vai explicar, porque era mais tanto possível abaixo. Com outra palavra, limitar a paciente de corona que vai virar roupa malo. E para cada cenário aqui, nós temos diferente planos compatíveis com esse aqui. Maneira você mira, tem gráfico inana e me quer explicar um rato dentro do artigo. Você mira linha vertical que vai arriba e linha horizontal. Você mira mesura é para o slope colo corá. Esse é o slope de quantidade de gente que vira malo. 5 no momento que nenhum gente ou que nós não toma intervenção. Se você bom é linha que vai arriba vertical, esse está simbolizar a quantidade de gente que é maleza. É horizontal, que explica é temporada, é tempo que tem entre o momento que o primeiro caso chega aqui na Bonaire. O slope corá é da maneira normalmente vírus está comportar-se mês. Então vai mais ali mês se nós não tomamos nenhuma intervenção. Pero EBT toma essas medidas para druk e curva colocará mandar abaixo na color verde. E botar mira também que tem linha step line te abaixo, que tem capacidade de cuidado. Que significa que na curva corá botar mira com capacidade de cuidado nós está passando mais tanto mês vai arriba. Então isso implica que inana nós não podemos dar o cuidado que é necessário e esse por causa que nós vai ter hopiende que não sobrevive coronavírus. Do 16 medidas nós vai na slope color verde e nana bota mira que nós lo tem menos gente que está passa arriba a capacidade de cuidado que nós podemos brindar aqui na Bonaire. Também bota mira que tem par de duas linhas de slope color verde que está step line. Esse é o qual nós que vai lograr aqui na Bonaire, tá que nenhum gente não passa a capacidade de cuidado que nós lo por brindar. Tá pensei, tá muito importante para nosso pueblo voltar a medida que o guarda do na. A la vez também você mira de duas linhas que tá expansão de cuidado. Esse é no momento que nós ganha tempo, maneira mais vista no início, nós podemos preparar, nos cuidar mais melhor. Maneira que já hebben avisa, abini gente de Colômbia e lobi gente de Holanda para ajudar-nos, que a buta que a linha de capacidade de cuidado lo vai arriba. Esse é o qual nós estamos fazendo a base de nos 4 pontos que nos base de qual nós tomamos decisão, junto com o conselho que nós temos de RIVM, e através de essas medidas que nós tomamos, me por visa que nós temos dois logros muito importantes. O primeiro logro
Exeta hopi ovvio exeta conosa constantemente te ainda na cero infectado. A la vez, nos por visa que a linha de capacidade de cuido a expandir, nos abai mais alto, nos tem mais tempo, nos está preparando mais melhor. E exeta buta erei que dor que nos tem mais tempo agora aqui, padil que é vírus, nós podemos seguir preparar boneiro, hopi mais melhor, na momento que é promê caso 30 boneiro. Eu espero que de maneira aí, tu ainda pode compreender que via de EBT, te sabe que base de lo qual nós estamos fazendo por bando todo dia, para nos prevenir que o vírus aqui por 30, e se é 30, que nós de tal maneira preparar, quando não me se tem pânico, que nos cuido, está no seu lugar, para nos seguir al vai e combater o vírus que completo, e de maneira é proteger nos cidadãos não que mais vulnerável para o vírus aqui. Te sabe que qual me quero combater com você e me dá boa passe a palavra para nós rezar. Dank je, Curven. Ik zal nu overgaan ook wat ik hiervoor in het papimento had verteld, ook in het Nederlands. Bonootje allen, vandaag schrijven we geschiedenis. Het is voor het eerst dat we vandaag op een social distance, zowel hier in de studio als daarbuiten, een persconferentie houden. Onze vertrouwen is natuurlijk volledig op techniek, dat het goed zal verlopen. Maar dat zal wel goed lopen, denk ik. Ik zal als eerste het woord tot u richten. En dan zal waarnemend gezaghebber Curvin George het overnemen voor een deel dat hij ook zal uitleggen later. Ik wil beginnen met te melden dat wij nog steeds 0 besmetting van coronavirus op Bonaire hebben momenteel. Er zijn in totaal 7 tests afgenomen, allen negatief. Op dit moment zijn er 84 personen in quarantaine. Vooropgesteld dat ik blij ben dat er nog steeds geen besmetting is, gaan wij er wel van uit dat het coronavirus op Bonaire komt. Wij moeten ons realiseren dat de situatie van de een op de andere dag kan veranderen, al stellen wij alles in het werk om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen. Ik ben blij dat de meerderheid de beperkende maatregelen naleeft en dat men over het algemeen rustig blijft. Wij krijgen veel signalen over fake news. Ik hoop dat de groep mensen die fake news de wereld inhelpen zich realiseren dat zij zichzelf en anderen daarmee in gevaar brengen. Onnodige uren worden gestopt in het verifiëren van het fake news. Uren die ook constructief ingezet had kunnen worden om het coronavirus op een effectieve manier een halt toe te roepen. Daarnaast krijgen we ook signalen dat bepaalde groeperingen niet goed worden bereikt. Vanuit communicatie wordt hard gewerkt om naast het viertalige communiceren ook meer middelen te ontwikkelen zodat iedereen bereikt kan worden. Daarnaast zien we ook de vraag naar meer communicatie omtrent de cijfers. Ik wil iedereen op het hart drukken dat wij ons in een andere fase bevinden dan onze zustereilanden. Zij zien zich al geconfronteerd met het coronavirus en zijn daarom genoodzaakt meer informatie te verstrekken aan de bevolking, met name het aanscherpen van de genomen maatregels om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Niettemin neemt dat niet weg dat wij ook meer moeten communiceren. Daarvoor doen wij ons uiterst best. Ik wil u toch uitnodigen om de officiële kanalen van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire te raadplegen. Informatie wordt verspreid aan de hand van radiospots en infographics. Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus vindt u op de website van rijksdienstcn.com. Deze is beschikbaar in 4 talen. Ook kunt u bellen naar het callcenter met nummer 0800 1351.
Dit van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En op zaterdag en zondag van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ik wil nu graag inzoomen op een drietal berichtgevingen. Ten eerste de medische hulp die wij gaan krijgen of die wij al hebben gekregen uit Colombia en Nederland. Ik wil graag expliciet benadrukken dat deze ter voorbereiding is op een worst case scenario. Dus niet omdat het nu nodig is, maar preventief. Weet ook dat wij u informeren als er sprake is van een positieve test van coronavirus op Bonaire. In het belang van het eiland zal ik u direct hierover informeren. De waarnemend gezaghebber zal u straks uitleg gaan geven over het vergroten van de zorgcapaciteit. Dat maakt het misschien mogelijk een andere richting te kiezen omtrent de repatriëren van ingezetenen. We hebben ons in eerste instantie gericht op de datum van 7 april. Al zal het EBT trachten dit te vervroegen. Er zijn immers nog geen besmettingen op Bonaire en er zijn immers ook nog geen vluchten, maar genoemde datum is alleen haalbaar na ingewonnen advies van het RIVM. Ik hoop dit zo snel mogelijk te ontvangen en te bespreken in het EBT om aan een besluit te komen hierover. Het advies van de publieke gezondheid weegt daarbij zwaar. Want mensen die terugkeren op Bonaire moeten gecheckt worden en in quarantaine geplaatst worden. En als ze toch ziek zijn, moeten die ook worden verpleegd. Ten slotte wil ik u hierbij informeren over een uitbreiding op de reeds bestaande noodverordening. Vanaf morgen geldt er een algeheel verbod op samenkomst en evenementen in zowel publieke als besloten sfeer. Dit betekent ook dat het tijdelijk niet toegestaan is om te kamperen. En dit bijvoorbeeld op onze stranden. Dit is besloten naar aanleiding van advies van het RIVM als aanvullende preventieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Hierover zal meer gecommuniceerd worden. Zoals ik al eerder heb verteld, komt het EBT dagelijks samen. Inmiddels hebben we hierin de strategie van de verschillende fases uitgewerkt. Dit zal de waarnemend gezaghebber nader toelichten. Ik geef daarom nu ook graag het woord aan waarnemend gezaghebber Curvin George. Dankjewel, gezag. Aan mij de taak om uit te leggen welke stappen wij als eilandelijk beleidsteam, de EBT, dus hebben gezet tot zover om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komst van coronavirus. Om het inzichtelijk te maken proberen wij dit vandaag te doen via een infographic. En als het goed is gaan jullie dat nu op de scherm zien. En dan ga ik dat verder uitleggen. Als EBT hebben wij een strategisch aanpak. En die aanpak rust op een viertal punten. Als eerste streven we ernaar om besmetting op Bonaire zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is belangrijk, want hoe meer tijd we hebben, hoe beter wij ons kunnen voorbereiden. Ten tweede, als er besmettingen komen, willen we die zo snel mogelijk beperken. En dan moeten we ook dus de gevolgen zo goed mogelijk dan aanpakken. Het maatschappelijk leven en vrij verkeer van mensen willen we graag waarborgen. En het maatschappelijk onrust zoveel mogelijk beperken. Dat doen wij onder andere door zoveel mogelijk informatie te geven. Het is erg belangrijk dat jullie begrijpen dat de adviezen die we krijgen van RIVM, dat is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, hun deskundigen op dit gebied heel erg zwaar wegen bij besluitvorming binnen het EBT. Zo zijn we gekomen aan een zestal besluiten. De eerste was de toestroom van toeristen stopzetten. Dat hebben we gedaan redelijk vroeg en we hebben ook daarna ter preventie ook scholen gesloten en een nadrukkelijk beroep gedaan aan iedereen voor de social distancing, dus afstand te houden van elkaar. 1,5 meter.
Zoals de gezaghebber al aanhaalde, is de capaciteit van zorg verhoogd. Daar waren we druk mee bezig de afgelopen tijd, in goede afstemming met ziekenhuizen van de 6 eilanden. Door het stopzetten van toerisme weten wij dat er veel dingen veranderen op het gebied van arbeidsmarkt. Daarom zijn er noodmaatregelen voor bedrijven en werknemers getroffen. En we hebben besloten dat het belangrijk is om transparant te communiceren. En als laatste, handhaving. Dat is nodig als men zich niet wil houden aan de maatregelen. Dat zijn de besluiten die we hebben genomen. En u zou zich kunnen afvragen waarom. Nou, vanwaar deze strategie? Dat is heel simpel. Dat is om tijd te winnen. Tijd om zo lang mogelijk de coronavirus niet op het eiland te hebben. Dus coronavrij te zijn. Tijd om ervoor te zorgen dat onze zorg zodanig wordt ingericht dat er gebruik kan worden gemaakt van medische kennis en middelen van elders. Tijd om de juiste maatregelen te nemen om de curve in de grafiek die ik zo meteen ga uitleggen zo laag mogelijk te houden, zodat wij de aantal ernstig zieke coronapatiënten tot een minimum kunnen houden. De scenario's in de verschillende stadia's zijn uitgewerkt. En ik wil heel even de tijd nemen om op deze manier toch uitleg te geven aan de grafiek voor u. U ziet een verticale lijn die vertegenwoordigt het aantal zieke gevallen op Bonaire. En dan heeft u die horizontale lijn, dat is de tijd sinds de aanvang van de epidemie op Bonaire. U ziet ook direct een rode sloop. Dat is de eerste sloop die vaak dat je gaat zien. Dat is wanneer er geen enkele interventie is genomen van het eiland. En dan zie je hoe de virus zich gaat gedragen. Je ziet dat het al heel snel bovenop een heel belangrijk lijntje uitsteekt. En dat is het eerste of onderste gestippelde lijn. Dat is de capaciteit van zorg. Het is zeer belangrijk in dit soort fasen dat onze zorg op peil is, zodat wij hulp kunnen bieden aan het aantal mensen die ziek zijn geworden. Het doel, ambitie die wij hebben, is om die rode lijn, rode sloop, naar beneden te trekken naar die groene. En tegelijkertijd die tweede stippenlijn te behalen, dat is waarbij wij de capaciteit van zorg uitbreiden. Het liefst zien wij, en dat zijn dus die gestippelde groene lijntjes, dat wij onder dat lijn blijven waarbij wij uitsteken boven onze capaciteit van zorg. Daar zijn we mee bezig. Samen met onze 4 basisstrategische regels of uitgangspunten proberen wij besluiten te nemen om Bonaire voor te bereiden op de komst van de coronavirus. En ik kan u zeggen, er zijn 2 belangrijke doelen die we hebben bereikt, waar veel mensen niet zo snel erbij stilstaan. Eén is, na zoveel weken te weten van coronavirus op de Caribische eilanden, staat Bonaire nog steeds op 0 geïnfecteerden. Dat betekent dat we nog steeds tijd hebben om de capaciteit van zorg uit te breiden tot waar wij denken op advies van RIVM wat nodig zal zijn. Het tweede is, de uitbreiding van zorg is een feit. Wij hebben ondersteuning gekregen. Gezag heeft net uitgelegd van waar ze zijn gekomen. Kortom, EBT is zeer zeker toegewijd om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden wanneer die coronavirus ons eiland bezoekt. Maar, let wel, het is zeer belangrijk dat wij die maatregelen die we hebben genomen in acht nemen. Ik wil op dit moment het volgende aan jullie meegeven. Er komt nu een belangrijke video aan die al deze verhaal of dit verhaal gaat samenvatten. Het is maar 2 minuten in 2 talen en daarna komen we terug en dan staan we open voor alle vragen die jullie zullen hebben.
Het coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd, grijpt om zich heen. Het is officieel een pandemie. Dat is een wereldwijde epidemie. Misschien heb je dit model al eerder voorbij zien komen. Dit laat zien hoe een epidemie verloopt. Bij een uitbraak is er een maximum dat ons zorgsysteem aan kan. Je wilt dus voorkomen dat het aantal patiënten boven deze lijn uitkomt. Deze grafiek laat zien hoe wij de spreiding kunnen vertragen. En dat is heel belangrijk. Het coronavirus is een nieuwe ziekte en daarom heeft nog niemand antistoffen in zijn lichaam. 80% van de mensen die besmet raken krijgen lichte klachten, 20% matige klachten en enkele ernstige klachten. In het ziekenhuis op Bonaire is er geen intensive care, maar een special care waar ernstig zieke coronapatiënten kunnen worden behandeld. Bij een toename van het aantal patiënten wordt de opnameafdeling geschikt gemaakt als isolatieruimte. Het ziekenhuis beschikt over 9 beademingsapparaten. Als een patiënt echt intensive care nodig heeft, wordt de patiënt uitgevlogen naar een naburig eiland. Met goede maatregelen kunnen wij bereiken dat de besmetting niet verder gaat. Door de zieke te isoleren en uit te zoeken met wie de patiënt contact heeft gehad, wordt de cirkel van besmetting zo klein mogelijk gehouden. In de fase dat er meer besmettingen zijn, worden deze maatregelen uitgebreid om de besmettingen te stoppen. De maatregelen zijn bedoeld om tijd te winnen, zodat de druk op de zorg wordt verspreid, om wetenschappers de tijd te geven onderzoek te doen om medicijnen of een vaccin te ontwikkelen. Wij moeten ons realiseren dat alles rondom het coronavirus niet snel voorbij zal zijn. Daarom is het belangrijk om de adviezen vanuit de publieke gezondheidszorg op te volgen. Neem het vermijden van groepscontact en de hoest- en handhygiënemaatregelen serieus. Want zo houden wij met elkaar de curve laag. Quero dizer, anunciar o rato que vídeo agora que sale na holandês, pero é o mandar a WMS na outro idioma para membro na imprensa. Ok, nós vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta tá: EBT por conta que sustém de virólogo e epidemiólogo em situação atual? Sabe que tá para rezar, Heber? Sim, atualmente EBT tem disponibilidade de usar virólogo e epidemiólogo de Kosovo, da senhora esse Gersten Bloed, que forma parte de RIVM Holanda e Bonaire também quase usa desse serviço na hora tá necessário. A parte dessa me pode informar que Bonaire tem tratado de afirmar que por assim uso de diferente assim uma operação na RIVM Holanda para se não ganhar toda a informação. Dispensa. Me dá se full de novo. Tecnologia. Sim, está sendo que EBT por conta atualmente que sostém de virólogo e epidemiólogo local, qual é que está sostenendo na Kosovo também, que é o senhor Gersten Bloed, Dr. Gersten Bloed, e forma parte do time de RIVM e como Bonaire também nós usa uso de seu serviço não. A parte sei Bonaire tem algum tratado também com o RIVM direct firmar que assim nós faz apelação riba qualquer caso não se está necessário na RIVM direct e assim receber contesta e também verificação de caso não que nós logo há mais a fundo se não. Ok, nós seguimos para a seguinte pergunta. De quanto que teste assina de solamente 7 teco a hora? Teste da hora se hora necessário. Maneira nossa conforme regulamentação e também protocolo existente de RIVM, tá teste solamente hora tá me mostra que é sintoma de coronavírus
está existente de un persona o un gente que está sinti malo. Tem momento na aqui testa agora assim tá para sombra virólogo local também tem um a parte desse aí que a tá informação aqui e tá evaluar a informação e tá bisa que a pessoa é proteste ou não, então a base desse aí tem que agora que tá cheio de caso né de teste na hora assim. Nós temos que realizar também que nossa temporada que tem bastante outro tipo de vírus né que vai rond que tá parse coronavírus, tem bastante com gripe e verkoud e hoop die symptomen aan porta similar pero tá diferente, então é dokter aan die caso tá evaluar o que é necessário para seguir assim para mostrar o paciente que segue mais cerca outro doctor para mais assim teste e se está necessário se está quadra com todos os sintomas que está mostra que está coronavírus e ora testa agora assim mas não avisa que no momento aqui está na certa ocasião só essa aí estava necessário e sobra outro não. De siguiente pregunta está in Hollandees en tot aan met de dirigiende gezaghebber. Als er over 2 weken nog altijd geen sprake is van corona op Bonaire, worden de huidige maatregelen dan teruggeschroefd en waarom worden ze wel of niet bijgesteld? Goeie vraag. Dat is een theoretische vraag, want we moeten ook realistisch zijn dat de kans is groot, of de kans is er, dat er op Bonaire coronavirus ook aanwezig zal zijn. Of de maatregelen dan herzien zal worden en waarom niet of waarom wel, dat moeten we dan bezien. We nemen het nu per dag aan wat de besluiten die we nemen in het EBT. En het kan best zijn dat sommige van die maatregelen wellicht verlicht worden of andere nog sterker. Maar het hangt af natuurlijk van wat de situatie van dag tot dag ons brengt. En vooralsnog zitten we in een fase dat wij nog meer voorbereidingen en maatregelen willen treffen om te voorkomen dat het komt. En zolang we dat volhouden, kan het wellicht zijn dat wij sommige van die maatregelen, maar nogmaals, nu kunnen we dat niet zeggen, moeten dan opheffen of andere erbij doen. Maar nu kunnen we dat niet in details zeggen. Siguiente pregunta, também da dirigindo gezaghebber. Gezaghebber por indicar qual nível de nosso governo tem o liderazgo formal, dus legal de crisis actual? Governo local of governo de reino? Nós temos uma estrutura de crisis caminha localmente, governo de Bonaire, minha pessoa, é um responsável e door que nós temos a situação em nível mais alto que de 3, nós estamos usando também representantes de reino de Saki. Pois conjuntamente nós estamos fazendo crisis aqui, nós estamos atendendo a crisis aqui, en dan zullen we meten boven eilandelijk die komen, sommige diferente die tópico e tema na que tem que worden tratado, também ministério que tem a responsabilidade do ministério na Den Haag e ainda tem que worden atender rapidamente via de nosso representante de reino para o ministério na aqui e tem para lei também o tipo de maleza de infecção que tem aqui tá cai para lei bouw die responsabilidade do ministro de salubridade holandês pero bestrijding die maleza aqui está da responsabilidade de gezaghebber e autoridade na local pois assim nós trabalhamos junto para combater a crisis aqui de coronavírus. Siguiente pergunta também da uno na holandês. Eu tenho um pedido de inleiding tocante de hinderlango te brengen aanmerken bij financiële compensatie. Met de les toch pas comprende pergunta. Er is veel onduidelijkheid over hoe precies je in aanmerking komt voor financiële compensatie als je inkomsten geheel of voor een deel zijn weggevallen door de maatregelen. Zou het niet goed zijn hier een loket voor te openen, dus 1 aanspreekpunt waar iedereen met al zijn vragen op dit gebied terecht kan? En vandaar dan kunnen worden doorverwezen naar de juiste afdelingen en instanties? Ja, dat is inderdaad ook de bedoeling. Die maatregelen zijn zeer recent genomen. En
het is, die noodmaatregelen zijn dus zeer recent genomen en het organiseren om hoe en waarom en hoe wij dit allemaal gaan regelen, die is nog bezig. Zowel voor het uitvallen van inkomsten voor bedrijven als personen komt er inderdaad één loket en er komt nog meer informatie waar men zich naartoe kan voegen om informatie en ook aanvraag te doen naar hulp. Dat is dan van de kant wat ik dan weet van de RCM. En daarnaast is ook namens het Openbaar Lichaam Bonaire ook noodmaatregelen afgekondigd. En die zullen we dan trachten om samen onder één loket te brengen, dat iedereen op één plek alles voor elkaar kan krijgen. Siguiente pregunta está. ¿Qué es capacidad de cuidado exactamente? ¿Y cuánto tiempo es medida na aquí que prácticamente está poniendo nuestra economía plat lo está vigente? Capacidad de cuidado exactamente en el momento na aquí? Ja, nossa capacidade de cuidado maneira é film com nossa vídeo que nós vamos ahorita com, por exemplo, Bonaire não tem intensive care units, sempre nós estava a depender de bemanda patiënten de intensive care afona país dan vecino of na Colômbia, por exemplo. No momento aqui a situação também é coisa simplesmente é special care units que tem da worden aqui preparado para atender eventualmente com pacientes de coronavírus. E na altura também de desenvolvimento que tem com tanto prematuras e babisa com também tem mais capacidade para de intensive care units na móvel que eventualmente para mandar na Bonaire, pero isso está para dentro de corto período que nós lo temos mais de pues essa aí é capacidade hoje que nós temos para esse tipo de medida não de médico na Bonaire. Outra pergunta estava outra pergunta estava quanto tempo é medida na aqui que praticamente está ponendo nossa economia plata lo está vigente? Sim. É medida na que nós tomamos aqui está sowieso noodmaatregelen die gezegd hebben, Siminteiku Bukadar, estava até com 6 de abril venidero. E nós lo mirarem se é necessário para alargar essa aqui não, se não está assim, nós lo temos que caminhar, mas isso aí tá, manima visto na holandês, so aí também me explica, que nós estava acabar de dia para dia com a situação tá, e nós estava no momento aí se é necessário para alargar ou para suavizar, depender com a situação tá. Nós está compreendendo também a situação que está azotando nossa economia, pero não só algo mundial e a crise aqui está conjuntamente nós temos que brincar também parte de medicamente nós está fazendo o máximo também com a ajuda de Holanda e local para evitar que nossa economia está colapso completo e essa aí nós está trabalhando duro mas não acaba com Holanda para sostener e também ajuda de aqui. Siguiente pergunta. De conta stop camper e na snack nang team fiesta? Tá stop camper e para motivo mas não explica hoje que nós está evitar para ter gente não mais riba outro. Obviamente isso aí vai conta também no snack, porque isso aí também está lugar na caminho gente não tá hopi junto, pues tudo isso aí não vai para nós vai actuar para evitar que não tá tomando lugar. Pues não tá assim que tá stop camper e snack assim tá seguindo a tudo que vai de mesmo uma medida, tá simplesmente me usa exemplo de camper para dar clarificação riba medida. A seguinte pergunta. Na Bonaire restaurante e bar não tem tanto espaço aí. Se hinca 50 gente dentro do restaurante bar não tem espaço para nenhum gente mover. É medida para não aglomerar com mais de 50 pessoas. Tá conta para a localidade na aqui e conta tem 1.5 metros entre gente não. É medida nova que o lugar do mama yang tá evitar coisa aqui lo só também.
pues de sentido nos tengo que concentrar más riba takeout, etcétera, que el restaurante lo tengo ser en porta. Si bien repatriación, pues explica qué cosa repatriación y evite a determinar cuál es el grupo nan globina remarque. Te ku chaluna tabata posible para registrar para eventualmente repatriación. Definition de repatriante nan lota naam está inscribir na Bonaire e esta biba na Bonaire com cédula também vigente na Bonaire. Mas eu visto também de mi relato que agora que nós está evaluando como para para fazer possível e a fecha que nós também queremos chegar para bem com claridade aqui dia 7 de abril. ¿Qué cosa pasa con el ciudadano que no tiene entrada actualmente para lo que está pago de factura de utilidad de manera web, Flamingo TV, entre otros? Essa aí da maneira que tem maatregelen tanto de Holanda como parte do governo de Bonaire está acaparar essa e lobbying informação a uma pessoa como pérdida na entrada não pode cobrir o gasto mensual e ainda tem ajuda por ajuda dessa aí muito pronto nós a decisão cai acaba dentro do seu colégio lobbying com mais informação com e quem e como se chega na ajuda aí. Vai começar a fazer mais testes? Se é necessário, tá se testa. Mas eu explico agora e testa agora se ora sungu tá doctor mira que paciente está complicatur sintoma de emalesa COVID-19 e se tur sintoma está mostra começar um teste agora assim e sempre e quando tem necessidade para sair, lo hace sair também. A siguiente pergunta está na inglês. The last plane is supposed to be March 28th. If the virus has an incubation period of 14 days, will that begin when that last plane leaves for residents of Bonaire? The last plane will be... The last plane is supposed to be March 28th. If the virus... Leaving Bonaire? Has an incubation period of 14 days, will that begin when that last plane leaves for residents of Bonaire? For the local, I don't think so. Of course, the incubation period of the virus, if I understood the questions right, is that we are already in that period since a week. We have been trying to hold off and every contact with the measurements we took, and in that sense, up till now, we have no people infected with the virus, and the idea is that 2 weeks after the last plane left from the island, can be a significant news or indication that maybe the virus is not on the island, but that's guessing. So I don't want to go on that way. And on the other hand, as I mentioned, we are trying to avoid that the virus will get on the island, and by doing that with the current measures that we took, will extend the period that we have more time to increase the care capacity on this island. And as Lieutenant, my colleague Gervin just explained in the curve, that that's also one of our main goals, to provide to withhold the virus out of the island as long as possible, in order to increase our care here on the island, so when it hits we can take care of the patients on the island. Siguiente pregunta. Waarom heeft het bestuurscollege geen overleg gevoerd met de Vereniging van Importeurs en Supermarkten rondom de invoering van maximumprijzen
op bepaalde producten in de supermarkt? Waarom hebben ze geen overleg gevoerd? Waarom heeft het bestuurscollege geen overleg gevoerd met de Vereniging van Importeurs en Supermarkten rondom de invoering? Ik zou het niet weten waarom ze dat niet hebben gedaan, maar als het nodig is, kunnen we het alsnog doen. Zoals we weten hebben we wel een prijzencontrole gehouden. En aan de hand daarvan zal het een en ander nog nader bekend worden gemaakt. En indien het nodig is om daar over te overleggen, doen we dat graag. En ik stel voor dan om een benadering hierbij naar het bestuurscollege te laten komen, zodat wij dat ook kunnen doen. Met de grenzen hermetisch gesloten en nog altijd 0 besmettingen, hoe bouwt de bevolking immuniteit op voor als de grenzen straks weer open gaan? Behalve de immuniteit opbouwen, hebben we met name willen we ons richten op het verhogen van onze zorg. En het zo lang mogelijk de virus buiten te houden, kunnen wij bouwen aan een betere zorg. Om verhoging van de zorg, om als het zover is, dat mensen dat ook goede zorg kunnen krijgen op Bonaire. Que dia da primeira ativação de transporte de bienes entre Merca, Holanda e Isla Nang ABC-BES? Transporte de bienes. Que dia da primeira ativação de transporte de bienes? Imaginame transporte de de carga. Carga tá nós podemos receber carga todo momento. Carga não tem restrição arriba de tanto aéreo como marítimo tem toda carga está chegando a Bonaire e entre Isla Nambés, Merca, Holanda, Santo Domingo, tudo está chegando a Bonaire de maneira de dar todo tempo. Riba é transporte marítimo, não tem nenhuma restrição para carga. Of aéreo, também não tem restrição. Ok. Se na Bonaire nenhum caso queda registrar, quanto mais o mês guarda para reanudar a vida normal, com trabalho, etc. Bonaire forma parte de nosso mundo e nós rondonar para isla e país que nós não temos que relativar e relatar na também. Nós podemos manter nos meses mais largo possível sem o vírus na Bonaire. E também chega dia e ora chega nós temos que preparar e portar ora chega aqui na pic rond mundo of não que é assim alguma especulação, pero nós está preparado para se quando chega para nós poder tratar tudo ainda com a ora infectar com o vírus ainda mais tanto possível e dia mais tá cada dia tá mira que qual decisão da hora tomar depender da situação de momento aí e depender é terminou também qual chega para esse diferente fator tem para tomar ter em conta com o prometo nós podemos contestar visto se nós vai cambiar medida não se ou não pois está algo que nós temos que mirar no momento aí considerar a situação de dia aí of de momento aí para para tomar decisão. Em caso de repatriação, quem está soro para ainda não chegar a Bonaire? Bonaire está paga? Essa é uma boa pergunta. No momento aqui não tem acontece aí. Tem pessoas que têm ticket de book, de retorno, tem que vacta com a situação aí por um que de outro vai conta chega aqui na América aqui não. Essa aí tá uma pergunta que nós não temos que contestar depois, que nós decidimos que vai repatriar. E no momento aqui a decisão não cai ainda, pois, mas não tem a decisão nós não vai over e contestar a pergunta que agora assim. Aeropuerto tá será de verdade e não tá lá nenhum gente mais renta por lo pronto? Tem aeropuerto será tem pessoas que chega com mané tá parada também tem acordo com a notificação do ministro de assunto de infraestrutura e manejo de água que é responsável para nós aeroespacial pessoas que tem
funciona essencial sempre por haya uma exoneração para o bini Bonaire e também exoneração é agora door de minha persona depois de haya consejo também de team de manejo insular. A parte disso aí, nós saco tem um vuelo que sigue entre Bonaire e Corsol, tem vuelo ainda não tem câmbio de tanto carga como esporadicamente passageiro também e esse aí naturalmente tudo ainda que chega a Bonaire tanto isso não custa de parte de funcionam essencial como isso não chega a Bonaire agora tratar a base de protocolo vigente que pone que tudo ainda se vai controlar e tudo ainda vai de screen e também se vai em quarentena. Kiko vai passar com isso não que já está armando campamento para vai dilante lo acto para kita essa aqui não? A ideia tá, pero sabe que nós comuniquemos mais também, tá para nós damos período para não desacir aqui não também, para sobre maneira visa decreto tá pondo que nós não por campanha aqui e pues lo tenho que desarmar lo que agora armar agora aqui. Pero essa aqui lo vou comunicar de outro comunicado de prensa mais pronto possível para informar Ribes aqui. Tem basta pessoa que a regressar e não te respeitar para estar em quarentena. Quanto controlar isso aqui? Na minha comissão na visa comida lamentar isso aí, se ele não que vem back e saco na mesa em quarentena e não tá mantendo na mesa na essa aqui. E que para realizar com nada peligrar na vida de nascer querida rondou de na e também de nossa comunidade em geral. Nós tá controlando a parte disso aí não tá vamos controlar para monitor na televisão vamos chamar todo dia e vamos monitorear com a saúde a seguir, pero a parte disso aí não tem que manter na mesa na quarentena de maneira agora palabrar com nada também. Essa aqui é uma apelação comunidade ribatura e no sentido cívico para evitar de sair se não tem mais que sair mesmo se você tem quarentena se você abrir fora se você sabe você queda de sítio para 2 semanas queda dentro e se está por 2 semanas tranquilo para evitar que lo pode infectar qualquer gente se você não corre ou fez que lo não por resistir o vírus aqui e tá algo que me tá aí que tá lamentar se tem que não tá mantendo na mesa na quarentena aqui assim impeligrando nossa comunidade pois uma apelação na pessoa não que saco não este tá em quarentena é para manter na mesa e naturalmente mas o período que tá sigue se é necessário, nós intensivar antaven ribe sai também, pero assim uma apelação ribe no sentido cívico, que não se chega assim a leu, que nós vai atender com no toque de queda, coisas assim. Nós está indo na coisa na Bonaire que bom quando nós está andando com outro e lá nós tour corda e tomar responsabilidade que nós viva corrimos próximo, portar o mês para um de o mês família não fizeram querer machado lome de não respeitar quarentena que o mês está tem. Tem gente que apela trabalho acaba e ajuda lo chega para o grupo aqui que dia e com ele lo ajuda? Me está compreendendo a pergunta e ajuda técnica basicamente nós atender simplesmente com cambio de presupuesto para atender é local é de Holanda também nós temos muito pronto acontece a pergunta aqui pero me quero a questão de dias prometo que nós podemos anunciar com também atender com essa aqui. Aqui está uma pergunta na inglês, Trobe. In regard to the 8 doctors from Colombia, will they be attending other patients until if the coronavirus affects Bonaire, and will they have respirators to attend patients? As far as I know, the specialists who came from Colombia came to assist in the ambulance flights that we have on the island. We already had 2 ambulance flights stationed in Bonaire, and we have a 3rd one pending if needed. And these medical specialists are there to equip
both the flight and on board respirators for when necessary. Puede escuchar yin gente da planea cierto encuentro nan o fiesta gewoon dingen die na aquí na cas mes con of king por controlar. Más, das una apelación arriba Unitur. Mañana nos también con un decreto camina trae para todo encuentro na aquí y me da un ejemplo que es un na beach, también es un cosa contra la fiesta na eventualmente na casa. Petición, apelación que me está a seguir un día más para evitar que nos para correr riesgo de pasar el virus aquí para otra persona y así en peligrar nuestra salubridad pública. Pues en sentido me está haciendo una apelación a un día más para toda persona, tu rende, para mantener la misma medida aquí. En el momento aquí no tan necesario para nos mantener orden mucho más estricto, quiere y me espera, me confía también que nuestra comunidad lo respeta aquí y responde así también que no me se vaina medida mucho más severo. Esa es otra manera y me quiere tan necesario para nos llegar sin leo. Pues ya más el tipo de evento guarda un rato con ante hora sin leo que nos por volver gozar junto trove manera siempre nos ambienta haciendo bonero para evitar que ahora tal vez nos un poco goza que tú eres con nos lo que goza con el motivo que nos así no se queda mantenernos social distancing manera meseta. OLB a aprobación de Eilandstraat para 7.5 millones de paquetes de emergencia local para comerciantes y of habitantes. No, ainda no, se está a preparar para un cambio de presupuesto más pronto posible. Nos va para última pregunta. Con apara, con el caso de turista que sale boneiro haya COVID na merca. El caso estaba de investigación y ainda no ha recibido ningún contesta no recibí ningún contesta de parte de nuestra salubridad público. Lo que me hace con nuestra salubridad público atender asunto que en detalles así diferentes interviews y papi con diferentes personas y nos estamos monitoreando también en el eventual contacto con esa persona aquí. Estaba hasta contacto con esa persona aquí mes en América también, según me comprender, y idea está para nos seguir monitorear salubridad pública, seguir monitorear una cosa de vecindario de personas aquí para vacunar de desarrollar y necesariamente intervenir. Ok, danke, e passe uma feliz noite. Danke na prensa também. Me espera que nós estava clarito de nos prometer rueda de prensa na distância e naturalmente nós seguimos lo máximo como governo de Bonaire para assim nos evitar que o vírus chegue a Bonaire e nos preparar que chegue assim no mês nós lo podemos enfrentar o vírus aqui conjuntamente. Además, varias veces acaba de rueda de prensa aquí, me quedo apelación a Unitur para mantenernos más en medida para evitar que ahora nos duelnos que nos no hace aquí usando el sentido cívico prevalecer en el caso aquí y así nos por tener un mucho más mejor futuro para juntos nos seguir manera hasta cierto tiempo. Danke por atención y te otra ocasión. 94.7 FM. Hoy domingo merdia vira completo y sabroso. Turcha domingo di Jetosor para 2 horas de merdias, Quina di Son, el mejor programa de salsa y montuno na mundo. Aqui na 94.7 FM, Voz de Bonaire, un programa lleno con sabor de salsa y montuno, producido y presentado por servidor Bob Harams. E invitación te aí, Turcha domingo for de Jetosor de merdia, Quina di Son, aqui na 94.7 FM, Voz de Bonaire. Quina di Son, lekker. Qué rico suena